Yo kare jide ide irugi te buwa ni amatu matu noy. Yo ai de han ke penalo malo dan haya do wale. Tapi na yo mana dan yo mana au yo mana de pe bang ni mati ye go yo mini chete imani to kan ya so. Lo mai ko bakase. Lo bagai. Mai ko ba dilengaro. Famotu Beneo atau pemberian nasihat. Yang harus hadir pada pelaksanaan Famotu Beneo yaitu calon mempelai laki-laki ditemani oleh 1-2 orang kaum wanita atau istri dari saudara bapaknya. Keluarga calon mempelai wanita turut mengundang tokoh masyarakat, tokoh adat beserta keluarga besar. Yang harus dibawa atau niohe si calon mempelai laki-laki yaitu A. 1 ekor babi, 4-6 alisi, babi Famotu. B. Afo sambua lebe-lebe. Acara yang harus dilaksanakan pada tahap ini antara lain 1. Fahuho zalawazowate atau zoboto. 2. Mangande. 3. Famezi aramba. 4. Famee fotu kemeneo. Ina atau satombanua. Ina atau talifuse. Umene sarege. 5. Famee beneo bafo angenusi. 6. Fahuosa wamai hage wanomu fotum beneo. 7. Mangande. 8. Manga. 9. Fonduhe atau fangasiwai. Folohe bawi bebe. Tahapan ini dilaksanakan 1 hari sebelum pesta pernikahan. Pelaksanaan tahapan ini terkadang digabungkan dengan Famotu Beneo dan pemberkatan nikah atau agama. Urutan pelaksanaannya yaitu pemberkatan nikah dilaksanakan di gereja, Famotu Beneo, kemudian Folohe bawi bebe. Yang harus hadir pada pelaksanaan tahapan ini yaitu Sifamatua Baabonia, Talifuse, Ubu Nono Alabe, Banua atau Hairamatua. Yang dibawa pada saat pelaksanaan Folohe bawi bebe yaitu A. 2 ngaeu atau 2 ekor babi walewa sisa kiboto, sifa gelebu, aite masa fusimane, le mutabagio, le saitu atau le sesoko dalinga, le safate nife, le safate atau le sesoko gahe, le sesoko nasi dalinga, tebai so busoyo. Labebe galo gombawi fauma sinali nindada atau sinanda moroi bago holu ma ulimbou. Fatua lemofane be amui babolo hembawi walewa atau babi bewe mufalua bangande bamu be e gembawi siduang eu ande. B. Oleweta domba moba fau duo samba boto-boto ni fotei suru duo. C. Oleweta atau balalai sigide ide moloe sinomo sarae ni tando saige he sama tere atau soate batome bale zanuhe talifuse banua satuan hakeriso kepala desa ono alawe. D. Surudo sataha waluhie. E. Cambua lebe-lebe nafo sebuang badombuan bola nafo. F. Afo ni lebesih ke zoboto ubu Talifuse, Sanuhe, Banua, Samatere, kepala desa, satuan hekriso ba ono alawe. Yang harus diingat pada saat menyusun oleweta yaitu A. Tebai labe elela, beto, telagio, atembae, ate soabeku, buah siletabe, ba simbisa sila atau safate. B. Sila tola le labe ate sagere bo todo tambai ate balia laheta sarae buah sifau tabe nifa koe atau nagolembeto ni hehe nifa rukado simbi eva ofeta enerozi guli atau 2 ofeta telu tambai uli dangi-dangi seri eva ofeta enerozi osu eva ofeta walurozi goli-goli eva ofeta nerozi labologe dabe walia. C. Fama ane balebe-lebe tanu toshibai ni fakoe itete awania goli-goli
osu, uli sanaw atau seri, simbi, alakau, ate bagamo dumba bazimbi, bo, tede, bua, ba ate balia atau zamaluge. Fama belalai ni felu atau tura-tura nale keleyama ma uli hakila moyoni tale. Fama bemoba hasa bua mufali la felu badete anau zamba balo. La lebesi manu kasafusi la fogem boto-boto duo sasosong. Urutan kegiatan yaitu 1. Tuhare dome lalaung belihai fau famoli paritia balala. 2. Latema dome fama famoli aramba genda ba paritia. 3. Nano laru gigolayama la fefegen hayara fena sombawi ite tenda satu banua baba gambelera sozi famatua fau avenia. 4. Iberege wawo sasalawa dome so ayo mu ande amagu balugo. 5. Late mali sobatu so. 6. La falua hoho gotola si fau hendi tome basobatu. 7. La rugiomo la tohuge fangobai fame afong fano olebeta. 8. Fahuosa pamai gimbawi fonene bawi fangalu simbum bawi pamatefa bagi gafore pamahem bawi tabum bawi nabo sisiwa ofiteflen rua labe ufafiga dahu inene tuo sasosong. 9. Manga atau lafosimbi di bodome. 8. Puo fangasivai. Falewa atau pesta pernikahan. Sebelum berangkat dari rumah, pihak calon mempelai laki-laki mengadakan doa bersama oleh tokoh agama atau adat. Bola nafo yang paling tidak ada pada saat pelaksanaan pesta yaitu A. Bola nafo nina atau mbambatu. B. Bola nafo zangowalu atau helu. C. Bola nafo nubu. D. Bola nafo dalifuso. E. Bola nafo banua. F. Bola nafo zamatere dombuang. G. Bola nafo zalawa. H. Bola nafo zatuan hakerisom. Beberapa hal yang perlu disiapkan dan dibawa yaitu A. Anaa fara usa tanga atau sara balaki ofeta 20 fira khenina. B. Ngona bebe atau tanrombo. C. Hau-hau tanebeeng. Fanika gerai rambebe bo sisiwalu sama dengan 3,5 fira. Posisi siwa miawa sama dengan 5 fira. Tahun no TUU badae banamba bulunohi pamatefa bafangerai. Famaso 2 fira. Satuan ekriuso zane madaa. Folu i 2,5 fira. Ubu zane madae. Ngonambewe sambua fira. Biasanya pada saat pelaksanaan pesta pernikahan bersamaan dengan pelaksanaan acara adat dan pemerintahan. Urutan pelaksanaan acara yaitu 1. Tuhare dome lalaung belihai balala fau famuzi faritia. 2. Latema dome fauma famuzi aramba genda faritia oleh sobato. 3. Labe nafo dome. 4. Manune bamangando. 5. Fangobai itete fame afu iramatua baira alawe. 6. Fama ema bolanaf inazangowalu atau kembambatania sangowalu atau bolanaf onumene kenina matuania. Ubu, talifuse, banua, samatute atau siong, kepala desa, satuan hakeriso. 7. Fama ema soimbebe, famai hage, fanemae, famangona utahe, fanema udahe. 8. Manga. 9. Fanika gerai rambebe. 10. Fangandre, ubu atau talifuse. 11. Fame eto bene atau nyowalu. Nano aifa vamalua fangandre nubu yomo banomo. 12. Famaterote bene atau nono nihale itete fanghuge. 19. Fano badanga zatua zangowalu. 14. Fanema nyowalu. 15. Fangandre fangisiwai. 16. Meizangowalu monrau tanga. 17. Fabali bamuhalu nono alawe babo fahian nyowalu. Setelah pelaksanaan pesta pernikahan, maka kedua mempelai sah dinyatakan sebagai pasangan suami istri, baik dari sisi pemerintahan, agama maupun adat istiadat.